na yo swafo hwe Ghana sikasem so ena afin so bribia baye na oye governor panyini po chia Bank of Ghana sikakrabia na no ewo maimu Dr. Kwabena Dufuo na enche bia oni owura John Dramani Mahama eni owura Kodwobo Nsukani Mayo Emma Kumase ede kwatentam senka omo hwe ni po obedi nkunim no atu franka ama ND Samanyoku no na so abato no ba na wiye no na owura John Dramani Mahama ede o mahwefom se pu ti se graphic ede ni di agro o de o mahwefom se pu atwimangasa ama odi nkunim atamade no na no mo cha se dabi ni nna akra no eyefu baako eyade na nke kwakopre na so baako edi nkunim ede aso baako ne bedi nkunim eno nche se wo se bebubu John Dramani Mahama ni nche eno nche se wo se twintwa ni nanti eno nche se wo se yemunu na kire no dabi eye akansie na ono na edi nkunim ntino se sumo se haimo odini tumi eni nanum nyam eni na ho den bibia beta owura John Dramani Mahama chi se de be ya afimpinu eni adunu nan abato no obetumi edi nkunim owura Kwabena Dufuo ekasa na oto ne nsem so no se ebiem ND Samanyoku no eyamanyoko bia akwase sebi asori ya wodo ho kohwem se kutwere ho to papa na womsan so eti omanyanim tinipanim die ntia okasa ne se osi ND Samanyoku no fitigana abre nya fa hudie wa afia pem ankradunu nson 1957 besi empempen ya to aba na osi party bia ne wonma waba baji akunyo na disu se party obu oman na waya adwumati ND Samanyoku ne da obetumi atosa enchia na to no obetumi atopa owura Dr. Kwabena Dufuo ekasa na oche se enkankan sa abra kane mampani owura John Evans Fifi Atamos bedi adwane tena so ewa afia apem ahankron 2009 besi 2012 osisa enfie miensa ntem no adwuma owura John Dramani John Evans Fifi Atamos eboye no na enya adwuma ketwa osisa adwuma na oboye no nkwa no odi toto aban wodo abakoni na obi anu no ye adwuma echen no osi empo obetumi aka se owura John Evans Fifi Atamosa no ginam ema endis no obetumi aka se obai oye adwuma echen de ode Ghana si won mo owura Kwame Nkrumah osagefo oye adwuma chen no esanso osi Dr. Kwame Nkrumah de ono no na ne nyuma oye no na akoye mfidi dwuma kwa na so owura John Evans Fifi Atamosa de oba be boa Ghana na mabuna gu Ghana bebrebe adwuma ho ye den ebinya binye titu 2012 ekosi 2013 ozo owura John Evans Fifi Atamos ebo adwuma ma na adwuma ho akwa atwemabuna enya binye no saade no so te kura ema dodo na nya adwuma ye osi ebiem owura John Evans Fifi Atamos apenso treasury bills TB enu sei etibai mana endu ohomchichemu edumpo 10% mpo afin so Ghana yesidi no na be John Mahama, he must win. We are winning. NDC, of course we are winning because we are working. Do our best. But you remember, 2009 to 2012, our performance has been the best since independence. NDC's record between 2009 and 2012, no government has. I'm talking about the macroeconomic situation. Our record, inflation, Nkrumah did well, especially manufacturing, also good. For 40 years, interest rate had come down. So the TB rate came below 10%. You remember? The cedi over 4 years moved by 60 pesos in 4 years. Our growth rate, GDP, 14.5 in 2011. Take away the oil factor, it was 9 point something. So for 4 years, 2010, we were 8%, 2011, 14.5%, 2012, over 8%. Which government have done this before? It took up growth. The job creation during our time was first class. The unemployment figure had dropped to 2.2% by the end of 2012, 2013. Figures are there. No, during our time, Ghanaians didn't have problems looking for jobs. So our job as compared to now, today. Onipa amotini ni eye Dr. Kwabena Dufuo bribi atwam na oyoswafo hwe Ghana sikasem so de owura kenofurata yi sa di bene kuta no na afin so bribi atwam na oye governor Emma Bank of Ghana nene na mutiyi Jenko ya name awa prem to Ahenkan Kasiebo emwe ya bwaburamu awa New Patriotic Party eni pepi amanyoko kane Deputy General Secretary Edema Manyoko mecha lawyer Nana Obribuahe wadi nsembi atudwa ya ensem nyina da efa Economic Community of West African State ekwo wasifu gina ye bia womu asie enesen ukopiem awa ni German ni mu a adaji ni posokura wo ho esanse president ya wasisu ono ya ho no ato baabi eye asojafo ewo ni German mu kira se
president ne mo number enu ntia waso wo mu buro skoto de to de baby atotwene kura tu abane go enu nti wa ma hwa ye ne saa ameye ka sei ekwo wasofo asigina ye na wo mu gina ye mu kwasi o ma committee akwa no nsa na enu nsia wo ma kobia na wo mu gina na se nyaade so wo mo so omadwe obutantim baby o mu gina na wo mu gina ekwo wasofo gina ye sie gina da no so bu hwa ni mu se wo mo besesa asrafo every ekwo wasama ma hodro mu o ene ekwo wasin se eyama ne ya join o enti o man bia wodom ekwo wasukuo no ye bepemu asrafo na asrafo ne de wo makoni jemamu se wo mo kwaya de be mo so wo mo kwa akohwe ema asumdue ene period democracy kabi mamin kabi amamu ayebuo na West Africa ajatumo no etimi afa ne ntoma papa fra wiem die ewo ni German ni mo tuo mutri mu po eno no akwa wasofo kura de ba bekyerkyem so sojafo no mo de o mu kwa ni je nyese bi o mu koso akwa akosa agro ni ntokwa ni opede he ene yemfa mbomu ana dabi enye sa bi anu mo de konemu masumdue kwan so peaceful walking and one more kwa nanti atimi ahwaboa ema sumdue akoso na mampani ato na banguo no ya sanso ede na atena kunya so na sajina we ba ye chief manfo de omano atomu West Africa ha se sumku ahodro kese pa wo mo so de omano atomu bi AU fo de omo ano atomu bi chesem panifo twotwo wura wa krom ha wo mo asem wo mo kagina da ne sese ekwa wasifo nim no obusi sajina ye na wo mo de asojafo ko ni je ho no mo a ebayire se benta wo mu kwa koso akon no okon no so anhwa igo over them ebaburu wo mu so papa enanu ade ya akrampo no owura bi nso ababonte ababekyerkyem se watete na yade akura da ho se enkuronkura hodura wo mu so ayaku ni bi nso abontrene sese ekwa wasifo nim na wo no mo de omomrante sam ni wo mo level so fa womo anijafo ne mali ne hwanhwa mu nyina bekom ho abom no mo ne akowase asojafo no eri afe so boot for boost omo cha mahama na sasem wani nkomodi ekoso en na obribu ahenso edi ababetu dwaye a wo kirem se enkomodi akokoso nyina wone safo ni nyina ya adwen esanse emprempre democracy no asankofo bi nhyada entiase se uka bia no makabi ade no kura se nkoye mpu anya abotre na ne tam nso nwie wo so wie a na ne ya toatia no ane ya toatia no wose democracy no ene hu nsanka ne abibrema to ha se no sani ankofo ti democracy na sefa no enye kura enu nti sani ankofo so kire omadwen se enye ni kwase dia sojafo okono wose ono obribu ahenso agitum saa wotoa ne nsam so biemu anu wo ba mane ekirem se ekwa wasifo anim na wo munimu ana nesu wanom ade asojafo ko ni German mu awrade efu awanwane horror vampire zombie eni ankane eni anyasam ketwa Guinea fu abasore Burkina Faso fu abasore Mali fu abasore chese wo mo mayaku omo adwen nyina ayam se omo ba be yaku nyina be ka bomu se boa na se o kope ho asam kware ma mienu na sa wo bo ho madi wu a ho na be se sa akrafo odo wo montam se ajapade nti won be ya ba ko aye ne kama atse japade na wie sa bi pepepepe na aman yo mo so ma yaku no wa mo be hwe no makeka mo ntoma asiani enti na samu a wa kan se ekwo wasofo gina ye no wa mo nkwa animu pa no mo sambra kire biem esansan hyedan to asomo na obribu aheto ne nsam so no wo kirem so no odo Ghana pa sani odo Ghana no